الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالقرآن، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan na mga kami Islam, Alhamdulillah, yari na isap kita niyo waktu na to ini parusukuan siguro na to mulia amoy niyari haray ko ini amoy gumanap na isap siya kato niyo sin pagpatumtum sarta panghindo dahil ha Quran iwan sin sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na murah-murahan mga palanggungan na mo ang Islam amoy ini jumaka kita niyo marayaw sarta manayhog sin panayhog maksud kumampit dahil ha mga nikmatin niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari niya in maudu na mo hawakto ini launta amoy nitukbal siguro na to kalasan amoy tungod pa panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala amoy long niya sambakan niyo in panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin Rasul niya supaya madawat sin kita in kabuhi amoy matan kabuhi kay Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari din ako magpalukay itukbal ko yung guro na to kalasahan wayro na utlukay yung daykan Shaykh Mahir Kustaham wal yatafaddal fadilatuhu mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wasnasambit dengan kunci pemahasib sehingga di Allah InsyaAllah subhanahu wa ta'ala pengajian taniyo ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala sa tukhindong sinambok guru sin kami kaya nakatatuan Jeffrey Muhammad in imarot na kita niyo pa ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala iban in abi din hambo din mga guru muhaddith amuin hajaman taniyo kaya nakatay o kaymin nakatay Albani rahimahullah abihaun subay tuudlong niya in tiap-tiap siulakan deng kato taniyo in tarbiyahun taniyo ginhawaran taniyo iban na sin masuk ngawang kato taniyo sin panarbiya bunnal sa bunnal panarbiya amin makat doon ang Quran iban sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam salta in pangaddatan subaylong niya mausal in pangaddatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin hisiyusiyo na magdarawa Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala ang baita alam sin Quran ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'u wa kalbi wa ilayhi tuhsyarun. In surah yaun kabakan ng suratul Anfal ayat kauhan tagufat mga palambuhan araw ng Islam kulang maglabin makna niya nasa sinu o kamu mga bariman o kamu mga nangaharad pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sambakan niyo in panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin Rasul niya hahikabuhi kanya ingatan niyo sa bunanto rin Allah subhanahu wa ta'ala doon siya antara sin manusia iban sin pangatayan niya iban sa bunalto din kita niyo magbalik na Allah subhanahu wa ta'ala. Mga palamuhan na akong Islam dahil di ayat ini subay na to mapinturo in ginhawa sin tiap-tiap siulangan dahil kato taniyo in subay kita niyo sumambag magad hapanaabit sin Allah subhanahu wa ta'ala
iwan hapanaabiti sinaraak niya ang munay panghu na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Insa kaula-ula biita ang kita Allah subhanahu wa ta'ala bang kita ni humati bukun sadya amuin marayawin hati yung tanyo ada pun hati yung tanyo rin sa bingmangi maita bukun sadya insuway kita ni humati sin tauhid di tanyo na hati ni opposite sin tauhid upama niya in tauhid ifradullah bil ibadah pagyan ng tauhid, amo na in panumbali mo papag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukod niya tumamaraya mo na sa jatunin na ito. Ataw kanimian kita, umigat kita sin magsambahayang, di mo na ingaton, in makabaktal, iwan makalalak sin sambahayang. Ataw kan humati kita sin magayil, di ta na ingaton, panguno naman in makalalak sin pagayil. Lihat tu mga palangkon na ang Islam. Allah subhanahu wa ta'ala basahum min Quran basahum mo in kahadis-hadisan si Rasul sallallahu alaihi wasallam kabakan muruun indiakan sin Allah ta'ala iban siliyanan. Maita wajib gatu taniyo Muslim in subay kita niyo sumambag in humati kita niyo, pinturun taniyo yung ginhawabaran taniyo, sin paingat pinturun taniyo sin marayaw, iwan sin mangi. Bukunin maksud ba tumati kau sin mangi, supaya kau makahinam ka niya, ada po nin maksud, hatiwin mo yung mangi, supaya di kau makarugtol ka niya. Supaya kaaniban mo ninang mo marayaw, bukun mangi. Ang kanabang niyong kakita alin hadis, rawahu Imam al-Bukhari, Ibn Muslim, hadis din kan Huzaifa ibn Yaman. In kamatauran nung niya tao, hama na niya, in kamatauran tao, mga suhusin marayaw, pay na ko na nga suwa ko sin mangi. In kami mga Arab, wayroon pa ni Jahiliya, pagdatong sin Islam, dahil na mangi, dahil na mga marayaw, ang pangi niya, pag-ubusin ni, aun pa. Din hamangi mga palangwa na akong Islam, aun mga tao, manaabiti, maun kaapinar ka jahannam. Aun mga tao, manaabiti kay mo, sumagawirun, panghati ni hagam Islam. Diyan magbisara tuwon sinagam Islam. In mga kalabihan singkato taniyo, suway maun yung paghambog. Aun. Subay kita niyo dumungog iban magtaat hanakura sing kita niyo. Inyan din ang mga panaabit ikatutan niyo subay ta niyo inyan subay ta niyo tuod agaron sa inyan din ang mga panaabit ikatu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maunin pagtaat waliul amr hanakura sing kita niyo maita karena bang wayroon na pagtaat panakura wayroon na dumungog hanakura tanto mahiluhala na sa diyang kauman bang tiap-tiap syulangan magpagwa na sa diyas siya sinrayin niya sinpikilan niya tanto mahiluhala sa diyang kauman so ipanabit ikato in papaghambukon kita niyo magad kita niyo hanakura taniyo atau kanha imam sing kita niyo. Amoy ni mga palangkon na akam Islam. Mayta mataod bihaon nahiluhala inhula kahula-hulaan sabab wala nakita niyo si mambag hapanaabdi sin Allah subhanahu wa ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Panawag-tawag katutan ni Allah subhanahu wa ta'ala in manggayunggong kita niyo pag-Quran sin kita niyo magad kita niyo hapamando sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam in papaghambukon kita niyo sumagawin na hinang tanibiyaon matoran din kato
Nagpawasin pikilan niya, inyong pikilan niya, wayron na pagtaat, wayron na pagdungog. Anak kura, sabab yato na julja na kita niyo sawab daring katutan. Bang kita niyo di sumambak hapana at tipisin Allah subhanahu wa ta'ala, magbalik na katutan niyo, ingkatan, kakahinang niyo, amin panulangin na ito Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ingatan sin kamatauran, manaat bitisin Allah subhanahu wa ta'ala, panggayong kong kamu, paghambog kamu. In Rasul sallallahu alaihi wasallam na mayta, yadullah ma'al jama'a. Hambog yadullah alal jama'a. Sabun natod, ilima si Allah subhanahu wa ta'ala, intatabangan si Allah subhanahu wa ta'ala, doon habang kau naghambuo. In Allah subhanahu wa ta'ala na may katutan na abiti wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku. Paghambuo kamu, panggayunggong kamu pa Quran, papamando sin Allah subhanahu wa ta'ala, papadduman aturan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayaw ka mo magpulak kanat. Yan niya, indakan. Kanay na, subay tanyo ingatong in marayaw. In marayaw, in maghambog kita nyo. In mangi, in magpulak kanat kita. Yan, mga maastay mangmud. Kaya ingatan sin kamu, iwan sin ako. Tumtumun na to, in paghambog, inyan kusog. Bang napulak ka natin Muslim, tanto lumang masya. Sabab yato, inumbol hambog ingaton sin ako, iban sin kamo, ang mga siyabot ko kaingat, tauhid. Unin pagyanong tauhid. Unin pagyanong akida. Akida, subayin Muslim, magtag-ipon, maghinang ibadat, tupot tunggal fa Allah subhanahu wa ta'ala. Adalam nito, suwayre sa bingatun sin ako, iwan sin kamo, banguno in did niya. Banguno in lawan sin tauhid. In lawan sin tauhid, shirk. In shirk, maubida min dunillah. Uno-uno na pag-ibadatan mo, duhay din Allah subhanahu wa ta'ala. Naman mo yung tuloy kaingatan, makarugtol ka. Pila na sa jamano siya na naabiti, impanghati niya yung tauhid, uno ito yung shirik na. Bihan mga palangkuhan na araw Islam. Panghati niya marayaw, pwede kaingatan na hinang niya mangi. Sabab yato, wajib ka ku iwan kanyo, inhati yun, in marayaw, hati yun, in mangi supaya kaaniwan in, di ka marugtol, in mga mangi. Mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, biyayta pa Huzaifa ibn al-Yaman, bangsaw pa maway na tura. Wayron na imam, puno na hinahon ko ya Rasulullah, napanggayunggong kauha ka sa bundalan, minsan pa isa-isa mo, binanin mga tumpukan yan kata. Yan niya. Kalagihan din doon, yung pamaugbog, suway bunal. Miya makadhaaturan sin Allah subhanahu wa ta'ala, miya makadhapamanlo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, biyak na sin Jimajato, kabiyaon kato tanim, dahin di sadya hula-ulan. Bang wayron paghambog sin Muslim, wayron puspa idaniya. Mabiya siya lusay.
Insa sapu yaon, bang isa-isa niya na dito makasapu. Upa masadya yung dunya. Sa bang mataod na ang pamubiyutok, makalano kaw, makarait na, nabahambok na sa sapudi. Sumagawa, biyabaitaan ni sab kita si Rasul sallallahu alaihi wasallam, masusungon dyan, jaman. Ada kala mo na yung jaman tanyo ini. Sataftariku hadhihi al-umma ila 73 millah. Kulluhum fi an-nar illa millatun wahidah. Pag-uus mo ng kalakihan, bang jumato yung bihat to, maguno na kita. Ang hinangunta, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin addu alayha bin nawajib. Inyan mga palangonara ng Islam, guideline. Tanda niya, bang jumato, uno na yung hinangunta. Sabab nagi si Rasul sallallahu alaihi wasallam masusungon duat ila abwab jahannam. Aun ti manaag biti papinar ka jahannam, bamuda ingat to. Di ka humati sin mangibang ka nahulog at tabukod. Ini biya lalong katuan kain na kako. Biya si maginumumat. Di mo atin side effect niya, ada kalay kamatay kay mo. Sa mga waktu tao allergy siya hambuk sin kamuin composition sinambuk ubat yun. Nabang din niya ba sa side effect? Aun si allergy matay siya kaman. Subhanallah. Iyat to, dahil di sadya. Narihad to raysan. Bang kahumati, sin mga pagsambayang, siya mo hati mamunin makalarak sin sambayang. Kahumati sin diri mag-ail, siya mo hati yung bangunan makalarak sin pag-ail mo. Narihad to. Mamaya kung magpuasa siya mo hati bangunin nakalarak sin puasa mo. Mga palanggungan araw ng Islam, inyan, ano yan, ipang-Hindu sinaraw. Bang kita niyo mawaya da, mabuhi sa lama-lama, sa buko na dyan kawitan ni Rini, temporary sadya. Pagbuhim, pagpatay mo mabuhi, ikaw sa lama-lama, madepende na kayo mo, bang kaumiyakan. Si Mambag kau panabiti sin Allah Ta'ala ipan si Rasul niya, salamat kau, bang mo diyugtol, na baran-baran mo rin sa magkakinang kanya. Ini mga palangon na mga Islam, kitaan nyo na sadya, may nabiyain ning kahalan si Muslim din di kato kani. Karena wayroon paghambuon. Para halin yan, panaabit sin Allah Ta'ala, panaabit sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang gayunggong kita niyo sunnat niya. Magad kita niyo ha mga kasahabatan na kauna. Inni tarikum fikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Imam Malik ang watta niya. Marunalto dong si Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagbihin ko kanyo dua parkala, bang dini kagayungungan, di na kamumulaw sa lama-lama, kitab Allahi wa sunnah. Ang buong riwayat niya, ma'ana alayhi al-yawm wa ashabi. Nakaroon, magad sa kita niyo doon na waktulan, na wakas si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inyan, safe na kita niyo. Magad sa kita niyo doon namin ng mga marayo na hinang si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aliwantan yung pianiwan niya, hinanguntan yung diyakan niya. Bihan mga kalangwa na ang Islam. Bakit kita yung pa-Quran? Dawag in pagtungkak kalisin pikilan ka niyo yan, bukod niya ni Karayo. Minsan pabiyarin, ingat mo, suway mo patalo kung pa-Quran iwan pasok. Labi luwa na, long mo inaku nagparat sa'yo na fa Allah, suway mo hati, hununuin makalarak sin pagparat sa'yo mo fa Allah. Ada kala pangati mo nagparat sa panguno tuwi, si makuto na ka fa Allah. Nihan mga palanguan na
Islam, ang paintaw si mambag hapanaabiti sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin rasul niya hahikasan niyang kanila dunya iban adlaw akhirah hikasan niyang sin kabuhi nila dunya iban adlaw akhirah bangkitan niyo magad sadya panaabitihan bangkitan niyo sadya si mambag hapanaabiti si Rasul sallallahu alaihi wasallam tanto madauhat niyo yung kasanyangan dunya akhirah. Bihabar man sin Allah subhanahu wa ta'ala man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Allahu akbar. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Isiyu-siyuin maghinang sinhinang marayaw. Dahil nakausukan, iwan sin kababaihan. Para inyat to pamarit sa iya nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. In marayaw yan, daatan sin Allah ta'ala, in mangingan, perlangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ihati nila yato palanuhiyan ng hayatan kayo. Allah Ta'ala sabun natud pasanyangun namun kabuhin na adunya paubos tungbasan na mo pa kanapan na mo pa inhinang nila marayaw yan aminhinang nila lugay nila adunya amin nakaunayat tungbasan na mo pa sin marayaw apa sa bangkitan nyo sumulang ko Allah subhanahu wa ta'ala manawag tawag sa Allah ta'ala kita ni sumambag sa Allah subhanahu wa ta'ala wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danqa wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma ang isad kita nyo di magad na panaambiti sa Allah subhanahu wa ta'ala kaya tanyo rin jumatu isiyusyurong maling day nakatanda-tanda na mo, day naayat na mo, day napanaabiti na mo kanila. Bain na lahu maisya kandang ka. Sabon naltot pasigpitong na mo in kabuhin niya dunya. Wayadan niya. Wa nahsuruhu yawmal qiyamati. Iwan paunong na mo siya adlaw susumun, adlaw kiyama, butahon na mo ang mata. Butahon kita sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kaulungan sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang buhok na hikadulja na katutan mo sabab simpagpulak ka na. Para halindakan kato, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Ang bitikato in papagtulong taraon kita niyo pahinang marayaw. Iban maun hahi pagpabuha ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ditur kita niyo papagtaraon papaghumbuhukon maun ikasaplag sinhinang mangi ikasaplag maghinang sinhinang atau kan magambok kita na kami. Matarang kato ito ni mga kalangguman na Islam. Kita ni mawaya na sumanna, magad sa kita ni. Din naman na panaabit is Allah ta'ala, magambok kita ni. Di nga sa Muslim, binuntan nyo na in personal interest. Inumbulhambukin kita nyo Muslim, magad hapamando sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magtag-ipon kita niyo, magnaiksaksi kita niyo, wayroon Tuhan mapatut pagtag-iponan haka sa bunnalan malingkan Allah. Iwan, ingkatan uno-uno ng pag-ibadat tukain, tumudjudukain na rin Allah subhanahu wa ta'ala, minsan paharap pa malaikat, harap pa kanabihan, inyan di natutay mga sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, ina Tuhan, ang mga Arab Islam.
Narimaw ng paghambuk sin Muslim bangwayron na san'u wa ta'a. Bangwayron pangdungugi hanakura iwan pagtaat hanakura sin kita. Nawag kita nyung magnakura isa-isa na to. Isa di berin karayaw sin kauman bangwayron nakura niya. Wayron pahula tuan mga palang na ang Islam way nakura. Minsan ninalomba yaw na onda. Minsan mag-imam yaw na onda imam. Sambayang yaw. Minsan sumakat ko jeep onda mag-drive. Aun sadya mga palang na ang Islam. Sumagawa advance yun sa ipaidnulya. Bang jumatuway na nakura. Amin niya magad haaturan sin Allah ta'ala sin Rasul. Namang gayong kung kau doon nakasabundalan. Minsan pa ikaw na isa-isa. Binan na yung kaitan, tumpukan ng bangsiya, sumulang na paaturan sin Allah ta'ala sin Rasul. La ta'atali makhlukin, pimarasyatul khaliq. Adapun, bangsaw pa maaun, anro, suway ito kita yung dungo. Iwan magtaat, hanak rasul. Paghambuk kita ni. Yan kusog. Yung paghambuk si Muslim, kusog yan. Mga talang mga Islam. Maluhaytan yung madawhat yung katano mo ng kabayaan. Sintiyap-tiyap. Siyulagan din katuin yan. Panabditi katuin sa Allah Ta'ala. Manggayunggong kita niyo. Ha-Quran sin kita niyo. Manggayunggong kita niyo. Ha-pamando si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biya sin panggayong kung sin mga sila kasahabatan. Hatihon tanin mangibong tanin sa binamundog tulon, adapon bat tanyo kaaniban. Inyang kalagyan sin tiap-tiap sulangan, inyan hambuok sa jarin na panaabit ikato tanin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maghambok kita. Ayaw kita ni magpulak ka. In magpakimatay kita niyo Muslim pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tatas ka Allah ta'ala, pakamatay kita niyo ka Muslim. Ayaw kita niyo manaabiti maun, paasabiya, maun, pa mga tumpukan sing kabayaan taniyo, maun, pa tribes taniyo, maun, pa pikilan taniyo, sa maghambuok kita niyo, hawno doon hakabayaan si Allah Ta'ala iban kabayaan si Rasul sallallahu alaihi wasallam na ingkatan hinang marayaw ang pahikaraw pamujtama ang pawala na dimugtul pasara sin Allah subhanahu wa ta'ala suway pagtayunan sin kita ni kata mga kalangkuhan na ang Islam. Ni murah-murahan, papagbaratatun ka kutuhan kanyo, suway tuod, tarbiyahun, sing kita nyo, inkinhawaran tanyo, iwan sing kaanakan tanyo, sinbihad tuwing kahalan, sinbihaon, inini, dengkato tanyo lakuman yung pagtawag tanyo. Uno, sumambag kita nyo nga panarapitikato tanyo si Allah Ta'ala, hikasan niyang kato dunya akhirat, atau kan manding kita nyo. Hay kakangika hindi kasipit si kawitan nga dunya iwan hika zuljana katu ang akhirat. Mga palangwan na arong Islam isit aside tanyo ingkatan kabayaan tanyo maun kita ni papaghambuk pakawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala mga murahan paghambuk suway pang Hindu maun pakaanakan sin kita niyo in Muslim iwan sin Muslim inyan magkaimanghud wayroon man jari mag-anyayayan adapun in kawajiban sin tiap-tiap pahambuk magpatumtum piatumtum asal in pag-iman sin tiap-tiap sulangan magtaas magbawa tumaas bang kita ni makusog mag-ibadat paghinang marayaw Allah subhanahu wa ta'ala mawag pag-iman sin kita ni bang kita ni sumlang sadya para atin Allah subhanahu wa ta'ala sa wajib ito wajib tayo yung piyanglangan sin Allah ta'ala asupaya di tayo marugtol, wajib sa pinatuntan impiandakan sa Allah Ta'ala, asupaya kita na makahinang sindiyakan niya, ikasan niya kato di dunya, iwan
ikalakbas natin mahal na akhirat ay masiksa sa Allah Ta'ala, mahuli mo mairak po kanikagan, maksukul kanikagan, minanay mo marumini, mairak po simlapat kasi ibanda sa benatay manggod niyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pananguan kami na Islam, alhamdulillah. Yan ko na in pagpatumtum sarta pangadian da isa ato tanukataan in mga yadto na suway na to hatihon marayaw, pamannalon marayaw, in yadto pang Hindu dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala iwan rasul niya matarang amuin Tuhan Rabbul Alamin dahil tumong basing katahin ang marayaw. Namikyan day sab, yung mga sila sumulang, namikyan on day sab tumuran sinamoy hinamila. Sabi ito, yarikato in pagti sin hauno-hauno na yung kawayan na ito inangon, in bunga singkatan kita ni urain makananam. Sabi ito, day sab kay natantay marayaw, amag din pusoon na ito, amag tinulong na ito, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Manjari, salam doa, pagkataan, amin ni Malog, tamo waktu ini, mga katawtay mangkuran, pagpatumtum, maray na tuod, lokta dumatong in bulan, sa rayaw-rayaw, amoy in launta, ianganangan si mga bariman, amin bangaon dapat, ipagpanghinduaan nila, laong niya mahinang na inrain ang kataan si bulan Ramadan. Sabab sinuno, pasal sin amoy kalagpuan, sin pahala, tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin siwo dahin doon, iwan sinadlaw katan pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. So, abit to, na sampangon na to, imbulan niyaon, pa amin pagkukuya, hangaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta, nari na to, lupasun in waktu niya, amin akaon na to, tuod, pag-inawabaran na to, may nang na to pag-ibadat, insyaAllah ta'ala, in mga sila, amin kulang kabus lang ta, na inyan, amin, doon hayan, suway matao din kasabar. Tabikyan ni sabi mga sila, amin balabi-labihan, na matao din mahinang nila karayawan. Hawak ito yan, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. So, kana naman nila in parasahan si mga katawtay manguran nila kulang kaus. Diyan, tulong tain, diyan mga isusungon simpitan nyo. Damikyan, in pag amal ibadat simpitan nyo, in adlawan niya, amoy in pangdaatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, induman niya katanta niyaon, amin, maurul na to insun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tarwarwa yun piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murah-murahan na sadya, mga katawtan manguran, salam doa akan mukatan, sibuk-sibuk long ta hauno-hauno na kamo nakahutang, yari halaw man sinula na to ini sampai paruwa niya, sampai pakapupuan, mahut na ba ito pa mga katawtay manguran, haula malayo, ang mga hul Arab, hula Islam, insyaAllah ta'ala salam doa amon kaning patantan mga katawtay manguran, Arab Islam. Manjari balik ko pa kuno na to, kung dia, microphone namin maghatam sin pangadyan na tubyang deng arwa asarta namamon kita niyo mangindo apa Allah subhanahu wa ta'ala amin murah-murahan taufikan sin Tuhan Rabbul Alamin in amin pangadjian tiatukbal sin guru na to hay dunyaon sarta amin in pangayon na to buot makahampik kita niyo rin dito insyaAllah subhanahu wa ta'ala palito. Amin. Amin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
You know, in Somalia and places like this, Allahu Akbar, you will see people who are 20, 25